Прекрасная программа, потрясающий совершенно композитор, очень модерновый в смысле структуры музыки, и поэт. Меня потрясло вообще. Особенно исполнение пианистки, очень талантливая пианистка. Действительно потрясающий звук, потрясающая чувствительность и владение инструментом просто совершенно. Поэтому провела прекрасный вечер. J'ai bien reçu l'émotion qu'il voulait transmettre. Et ça, c'est de la poésie. C'est vraiment un grand don. La soirée a été formidable. Vraiment, la pianiste est merveilleuse. Le ténor avec la belle voix. Et je suis heureux d'avoir participé comme un spectateur à cette soirée parce qu'on a besoin en ce moment de la joie. Et ça, c'était vraiment de la pure joie.